kase no nsia pepepe na ye de bro fa che ye se ya mo atwen ya che nche bia na yesesa bre no so na ya fofidanti no se ya na ye kɔ no ya gumu kakra wo ho na nsɛm a mede so mo no de obetie bi en se afutu akwa mampanimfo se wonhwe na afi embra yi a wo behia na so begye atomo na yense de senetre nkrofo bi susu se wo mo ya baifo no etia no wonhwe na wonyi entum sanso na school baako omo boys dormitory bia ya prefect ne wona gya to ho ma assistant prefect baako sabre de woda ayaresabia na community police assistant for me nso video bi ababonte kire se omo ya nkrofo bi bukata nam so ama wabro wo mo a sabre omoda ayaresabia panyire baako nya finhye aduanan miensan so obi a wona sekan ama wafiri mu we ne nsɛm ahodo bi na mede ɛsom se bedwam so kase na wo hia me ya frɛ me anoche waba adwo se wa finhye mu no mede to so ama empanimfo a wonum eka bi ewo mu wode ade hyede mu wode ato mrahye bedwane no afei empanimfo a wose wo mo hwɛ na nkrata asɛm akoto mrahye bedwane mu a won behwɛ no wode won certain team so na abɛyɛ mra na ye bill ni bi no na abɛyɛ law na ochiremu ani nyina efa enkrofo bi ye de yensatenetene wo mo so enkanka wo mo mfie kwa animu no mbrafo no ye bo wo mo bayi no so hwemu kra no a eye na asofo ne nkrofo bi mu no wo mo hye nkrofo ye yakayaka de na nam so sanse ye ka wachi mpire se gitum se wo baifo a utwumu ta bagye atum na wagya wo ma ne tweka mu bi na amasa yakayaka de ne kwaso ntimpanifo nhwe na ho mra no won hyehye na enye adwuma wo mo mpanimfie so no seba ne sa no a eha wo mo nso afenso no ema abusua nso epo wo mo ema society krapo esense wo mo de ahyensude bi ato no so se oyo baifo enti eba ne sa na obia etete na ha no ena wo man no nso no seba ne sa nso a ema animdie papa bi ema wo man no so ena ema ona na se anidie papa bi a ema wo man no so ye nyina echi no emrahye bedwafo bi a wona ka wo ho abanchirimu na wona hyehye emra na wona serese emrahye bedwa no ebetimi ade atomu a no ye frɛ no anti witchcraft bill no na woka se ohawa nipa bi ekomu ne ahokyire a empanifo bi ne titire na emma empanifo ekomu no eye na eye wahomete eno ne nam so ema wona ahyehye emra yi ase wo hwɛ saa emra foforo ya yede be ya ehyase free be se more than say 3 or 4 years ago emra na ye nua baba ko bia ne fe no abna denta ye born be yi obi born be yi ye nya witch doctor bi o ka say oye be yi oye be ifo empempi no wo mo ye born be yi no eye nipa o manyini a o mo mfie no akwa ni bebre particularly women we nyina echi opani bi a na kane no na oya abato empesu a ye frɛ no solatu na kalba emrahye bedwanu ekire se one de ogitum ye pa se bio baye de wo hode obanfo bi etimi ede baye wo busuafo ana wonamfo nom emumonje ntum se saafo no ye betimi aburo mu ana se betimi poeku mu one de oya de a baye no ye de bia ye no pen nanso no onua bi ede ne ho esi ho ebewi akire no onua no efi atiasefo asase so sister direct sister in defense of my life lost her life right now. Yeah, she just said it. Yeah, that is because of you they have killed me. So my sister number 1, my brother, my senior brother number 2, and somebody closer to me came. We slept, and then the following day he just got up. They were dancing, just wanting me to come out. So I was not coming out. I was not even hearing anything. Yefri hono mane yanko atifi mantem no emu na hono abehu business senior high school ye twene tie se B square watermale na abehu se mefri ho ba ene se eja hurahura ma no homre so obia ya school prefect no wonom eda no na eja no hye ya wabra na assistant prefect baako Alhassan Rafiu wakamu a wontumi mpia brantie board homodi mpia ne se eja na hyehye ne fa ba bia wo se mpanimfo mo ho ye ha na o ma no so de ne kwa yare sabia sabre tamale aban yare sabia no woda ya woji yare hwadom kase ede achi. Our men were dispatched to the scene, and upon arrival, it was observed that one of the rooms in the boys' dormitory was involved with fire. So quickly, the men had to suppress the fire and prevented it from spreading to the other parts of the dormitory.
owura yi efa saa akwanya no so tu omanfo nyina afo se ya woman wani enna ho no mo se ne be ya bibi sei ensi e wo mmea a wonom etie ya wo hyebo se wonom bekoso a ede manfo ene adesuafo afantetie mu se ne be ya bibi sei si a obetumi abo won ho ban afiri mu. This is an era whereby we experience fires in our various settings, and we think that it is high time the public begin to attach some level of importance to their safety in terms of fire. Yes, Bisco or Business Senior High School, we spoke with the headmistress, and in due course we shall be conducting fire safety education and training with the school children and that of the teachers and other administrators. Free atifi manse no ni mepem wasante mante mu dwabemensi no emu na emrantie mienu owuraku ye won fihie aduonu nsia na afi exhibit wo fihie aduasa miensa wo mu nyina ye community police assistant yi ebi na sabredi owuraku no da konfa no chia ban yare sabia ye bone mrani segin na exhibit nso woda eye dwaben aban yare sabia ni nyina enese enkrofobia wo munum no bone ye bi no abeto dwase sa community assistant fo mienu ebu wo mu afaso agi wo mu esika na video bi aba bonten na me da di se sa nkrofo ebeye nipa du akokyere sa assistant ya na se police adwuma efo yi abro wo mu amenam so ba bia woda no emu ayeden. Community police assistants mienu ewo dwabe mensimu wasante mantemu enipa bi abro wo mu ni nyina ene se wo mu se enipa mienu ya dada wo mu agi wonsika enipa mienu a won ho aka adwamu eyowure kwa wadi mfie aduonu nsia ene exhibit a wadi mfie aduasa miensa efisa abre na wo bo wo ma moja tu wo mu no wode wakoto konfo no che abaya resabia ene dwaben abaya resabia wakasa fonyini bi abeto odwa wa ba fontentan so na emrantie a wo ye be se edu wode ma ene blocks ebro emrantie yi mienu omanfo bi na etimi eba ho no mu a obepata emrantie yi ma wo mu ejaye Afrika safonyini no so behunu se emrantie wa yi mu baako emoja efiri ne hwenem ne nasum eba ochire mu a community police assistant yi eje Ghana city apem efiri emrantie yi honom se wo pese oboa wo mo emu adamfo bi a woda aposifo aso ye omani bill wo madamfo yi aposifo kwakire no se okura enubone ena ode ne kwoto wo mo aso ye ne senti nipa mienu yi ekwa kire emrantie se wo mo Ghana city apem a eye 1000 cedis a wode bekwa akoma commander ama na kwa akoyi wo mo adamfo yi na enso se na ne nyina eyatro enipa nsia wo mo ewo saka fonyini mu aposifo akire wo mo a wo ye enhyehyemu. Infrasante mantemo ni enko sefi anwem na opanyini ba ko ndi ni Adamu Buzanga wo bone mrane se bieja emfinhia aduonum ene achire papa yetumi afasekan ede awo abrante ba ko emfinhia aduanan miensa ne dini kwadwafum ewa amunum ho no mo opanyini wato nanom ewo nsie de wo sefi anwem ye no wo sefi wi so bensi no emu na kwadwafum ya wafiri mu wo muso na ere ntemu atede ne nso nkoda makomako nsia na waja wo mo kira ketu wo mo kura no afi no wanya afi tinifie na mso meteme de tinye metie ne se obi awo me ba ne sekan ba ye no so no wa wana kuno tinye minim fa ho no me ne temfa ko ne de chief mentimi nkire kura tese me no na asem no so bia beto manim se bia asem bia beto manim na manka ana se man siesie tinye no be 43 o manum onyire enwachi na assemblyman no wose hwianwem abato bro no so Isaac Asante ya wodi abranti adamu ehye ne fie ansa na posifo ebekire no etwetwe enkomo senura ebo be itu na mu no mkura na mada timo ho na unit committee member frame say ona abuna wai na mso mada di ofre na mse mada na bibie gate na o madura nim ha ya timko hu ya na ne man bi na waso na asi wadwo so no na mse aden wase hwe asem esi ne nya easy na manya wo bi sikan ewo opposite babia siwas secondary school no wono nti mahuma no se me de ne ba na mafra unit committee chairman se omra no mfre police ko ni na mi hie mo na yehu kwan ye be fa so a ye de mane ebeko because anka odwane ti match ni de se me de ne ba na de ne co precision na abane ni di Yemfi hono na yensan kopiem watifi mantem no emu opanyina ko atifi mantem ni mu a National Youth Authority no wo ye director wada ano no ese nsem bi koso hono me ha adwe pa nyina ye se
enkwada na se maya wo mo want to so suku SHC wo so ba TV man table ma sade asra se ye po ye redi ani pa ya beye wo no musu na do waso tutu mu akoya sa akoda wo SHC 14 15 16 yo wo so ma nani eco books ho no no atonku no afrafra no de pone redi ni nyina na so benya bema ama aja wo de ache no na wo de no atena ye ha dwen panty ni o de hwede ma ba ta nyina se omo wani enko ma dia ya hu se ha dwen pa akoye yamba no bebre eyusi nku bia emboa omo skin no bebre akoye se omo nim se sanku no eblichi omo skin and ebin so omo nim but because of the perception of many men no mbema bebre pe mba omo yekoko enti obi apese odan ni pakoko owura yi ekasa yemu en wasan so dia desrede to emabunu animu se wonom rede erade ade adom wonom no oma wani so na mum woma bema bia enhye wonom ema won sesa tede won rede esitie bibia kire se sa djuma die nya ema nipa oya health implications no edoso enti to the youth mekase this omo cherish the yamedia ma omo no eno ye fe because menti se ye wonkun bia ebetima ma was sisa nipa omo ye fe already to black, so that shows that o black color is unique. Yenfree TV mantem ni mo na yenkwa yensu anomense no emu na education director yo wo ye Reverend Alexander na amenya na woni nsentwefo di nkomo he no wo kyerese oba hodomo a kagomasuan de yade ba ko esi wo mo ani super na so mo hawo eha omo wakasie pa wo mo mpotem ho no ne nkonwa nkwada tena so esuade wo se ani akyerkyefo kran so de omo tena so we bia staff common room ani table ahodo ni nyina no eho ayede nti ama homasuan no sem ne nse de nyina brand side to de suade ma wo mo eka bi wo mo efra yensu no akotena obi man so akakra bo wo mo nsem se wontwe wani mehwewachi the whole Ghana teacher deficit also, and some of our schools don't have enough staff, especially because my officer and the wall station here. I am not calling no more. Besides one go school, me mama see Niska, and last quarter na me person me Tracy akola ba ko kofi. Yeah, kona no dojo me. And me kyerɛ sɛ sika na eni hɔ ana sɛ awofo no na eni fie ana sɛ nkwala no na yɛ nkwala bɔne enwachi ena enka ne mrahye bedwane wo abaton pesua no eso samo ayepe edi tu dwase sanso pese ehumesua etere ewo ne mansiri ne munti wo mo a woni made na nso woni bie ofo won sukuu ko nyina ehoka ewo Kota Senior High School where me Kota me ba be MP 2009 na Kota Secondary School ya kan school se wo Ghana akra na obi anwene ye ho nyame adom me ba no me ne get fund edi nkomo bebre e ma na ye nya structures bebre ama structures na by nti ama Ghana education is supposed to teachers bebre brayen me am me common fund to talk computers and organizations bi so mame laptop computers bebre and the bre omo bicycles mo fra na etwa kwanko school no whatever ba na me hu say sad na me ye no ama Kota Senior High School ejina na now so ama ne Kota science students enya aggregate 13 Ghana mampanyina bedi achi ho kanima me Samira Baumi odjumadi shonko ahyehye so na we ne Samira Baumi literature prize ni nyina ne so beboa mabuna no na wacheche wo mu adwuma hodo bi betime di wonsa ye na ma won mo so ensa akọ won mo na adwumadi no ase no na maye nyina ye ma me Samira Baumi ade adehwede to wo mu a wotwere ye no anim se oh my Ghana mamre ne amane ye se de ye nchi sitie bebi ye free de ye gidie no ebe yanko mo ntwero ne ye pa emfanto wo se be ye nchi enyra. First launched this competition, we had high hopes of providing an avenue for talented and aspiring young writers to showcase their creativity while contributing to the growing Ghanaian literature scene. So every submission for me is a testament to the power of the written word and the creativity of our participants. And this gives me a lot of hope for the youth of this country. Ladies and gentlemen, the importance of writing
and the art of storytelling cannot be overemphasized. And writing is especially important as it can help to preserve and document our history and our culture. Pese Michelle Ubien crying. Say, or Monfa, Southern being show mumu. If it's a reading and writing, the idea whom he apa, intermediate say, Ubia de Shenimua, or Nusubit Miako and him. We hope is there, Samira Baumia, it's a prize no. We continue. Aye. Meniachi papa, because Minim say Ghana, in conform what show at Dos or Ghana. Share a month for Minim Binum or top 30. It's Minim. I have a fair idea of the talent It is said to me a kind of idea. Meniaje Pamidanyamiase. Yankwapo ye mantem no emu. Wonim se free nra akopem banana de ne baby e boso pa no eye Kwahu. Na ye Kwahu na onim se multimedia ye gina manu nte na ye boy homra ne se Kwahu sa pepepe. Na ya ma ne bofo akompotem hodom na se omanfo dodo no abuki hotel room nya no nti aye madadada ye wonya baby ntira krama wo mo sisi adan wo baby ote no obekwakwabra ne watu ni dan mu no de dan na ma han san so omanfo dodo no a na abehye kro ni mu mayi a wo mo pe baby atena na aja waje wani na ebo no so de so de masia maso no ha dwen panti ama ne bofo awuram sei 500 for 5 days executive 4,000 Charlotte 5,000 obi pebidia asanwa ha maybe outside the hotel, then other hotels no bet me go. Oh, ending of March they na Sunday that. Okay, on a normal day no. Instead of gidi sa 1 or 2 people either within the week. Instead of expected visitors sa. But to say the back kromo ha. It's me to say ye me Easter ye it's me full house. And that day, my patcho, I am. Bachelor 29. Batching. Your package, you know, that's 2,500. For Easter days, no 4 days, yeah. Yes, enough from Koran. So you will switch now. Kwahu no nana no money penny for one. Kwahu obodi ade hwede mu oden to Ghana man penny afia so ya wo mo hwe akwantempo ho nsem so anim se wosrada wosre obome eko obo kwan no enye wo enye kra sa bere ye huru hu Kwahu no wo hwe manfo wo mo tukwan ba pio man Ghana mu kwohwe wani so ade wo Kwahu a ekwan wo nam so ne ekwan fon pa ha dwen nti obesre se mpanimfo ntwe wani me hwe wo no ni aye ka kire mpanini se o hwe kromu ase ya ye o hwe Kwahu ha ya ye kro no baby bebre but obodi okwan bia ni wa ya man enti yesre nanado ene na panfo se yesre om se omomra na omoma meye ye kwan no emayen efi se how many years ni om yeso ba be ye kwan no omunya nye ba kokora ewa ha ewa obo Emmanuel Atawfo wi senior mensini krache ewo Kwahu South wadane di se wonom de kwan ama kontraja enchekura oba be hyase eyi kwan ama manfo ewo yehye mu say kwan we from Akwasihu to Empriso traffic light asphalt ye beguso na me ogide so say before his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo the tenor no ebesi no yenwie ekra na emu fa kese ne de na yaye emebu na wonom ewo krum ho no mo de nsem sei eto ya mane boni anim ye pa mu chopa because kwan ne nye obefa kwan we su de bia basa ache ya hwa mumma nje besiro mu say so mutimbe because if obo kuro kuro kese mu a ya si police station yanya ni pani bi ne no siye abensu no siye nti ka kwan sabre ya hu say Empriso township road ni no maye bomi o maye but obo ya hu bibia nje besiro ye pa mu chopa say omu ntwa mani me obo Yenfri Kwahu obone enko Kwahu obome na nanom ewo ho no mo de kokobon nsem e mankanka maiwa no a wo firi nkran okokwahu okoni sika nyina dwetire kuta nyina 500 Ghana na dwe nyina so mfiri ho mra no kura 5000 dwede bia ne wo ache wei enso so woni niema bia wokoton na tiri mo po nyina ne sese bi ne rede nipadua no okoyi hu akere mema na wagege abom de aba wo se wo abeba ho na sebi wo ba be ye niema bia nsem fata wo nta de hye ene sero be ye ohu odwom no ene wo mo nhye ne bebo abira no emra no bedi Every man titru
nika bi ene ntade bi a mo be hye no krom ha no enso mpanimfo ani ne mpanimfo ebo soso nyoso ntafi wa ba be hye sa atade ni bia no na yehu a mpanimfo no be kan sane a kroi ehyehyeye ene kroi entutu ya yeto no pepepe esanse ye makwan ema obi amfi baabi ema begu Kwahu man ne kroi animu as enwachi ena na nesrifia mpedu a wono eye committee member enso de to ahyenkafo a wono mai wadwe se eduru Easter say ya wobetoto ahyentiade mu no onhwe won ye esanse egu Kwahu man ehu fin ye pese be wie Easter no na ekwa koye se kofo ye to lorry femu enso fin kran ba Kwahu ha no mu a na ebia ye GCD aduasia no mu a ye 65 cedis and 50 cedis no a ba he na nam cedi wo ha 100 cedis ye be wiase no na de Kwahu din ana eko ese kokko tell drivers na se mo kan ne se omba beduru a traffic o medi mu fin kokko aba be poso ha no e ka ho bitina ya mo to mo de fin ene taxi drivers ya wo mo kokko mu ha wo unions ahoro ni nyina se aban ento lorry femu eto mo nye bibia e be ma yen so ye be gidine bia ensese ye den yeje nanma himfo bia ebeka abedwafo ho enso ne Adom kase etwetwe enkom obia odidwa obia oton bibi oton aduane oton nsa bibia oton no a efi asemba mu no omompe bin bags no black bag no obia empebi e wona kese ye wo ho upa efi bia wo ye wo babia wo di udwuma no na wo di gu video baako enenam abefuntintan kese no so ya behunu se maame bia ne wo kanche na ne gidie nyina ne se wo mu nsu a wo mu sa no wo mpotem honom ede ya de no bie no danche ma baji nsuo na no aboso na wo mu ogidie se o ma ye bibia ne ni se nkomo ye enti ene asuo no ne bosom na ne buafu a waba beda eye sutire no ano emma kwan mo bia nkwase bia nsu komo de wo mo pantina mo akohia se ba mi tigide mo na afei wo kanche a sre danchem se wo srada se o man no afom a wo mfa nche no nsan nwura nsuo nim se be yo manfo ba be sensuo ne bia koye wade danchemi a wonum esusu se eye ekronimu bosom no wo kire mu a kromafo eye busudie bia nam so ema ne bufuye ya ne senti wo ya na adwene se ensu a wonum esemu nom no wo ma won kwan ema won sansuo mu enum bio ne senti wo de abufuo ebeta ensuo nani a na obia entumi enkonsuo ne ho saa semi esi wo kuro bia ewo enzema ya ewo atoyem antamu na mfonini no mu no hu se konfo ba bi ebu nkotodwe a aboa ya ne buafu yie ne wo pa ne chew ya na kroma nyina eka ne ho bie se be ya fomso a waye no wode be che wonom no ama won kwan amwa sansuo ni bi sima bebre ye chi a wonom epa danchem no chew no wo ye boko efri nsu a no wotani no ekowure ase manfo a wani atutu aka won sami na na etwa konfo ba yi ho ahia na wo toto enkokọ egu nsuo ni mu ede apata danchem yi na bra aboa no efri nsuo nani a wowura nsuo na se no manfo anu wonum etwa ahia ho no ede wo sebo ene nwomto ene gya ne kwan a eno akire wonum etumi sansuo ni bi ya enu di adanse sisesei wonum betimi asansuo ni bi ede edi dwuma if you want your consent for emu ana enka deputy governor the Bank of Ghana Emmanuel Asiedu Mante abeto dwa so opanyini we fra ne ntoba ne tenten mu na opanyini ba ko no na ne ba no Daniel Asiedu Mante no ne graphic online etwetwe enkomo ese na sabre hosem yesi e Bank Hospital enkrankopom mu haya MP ene apiedi hu aboa me ye eyine ayama omo barasi de ababoaye evise no ma ebekoso evise on beda ha ya nti obinya case ya so ma pon kra owura de ma obetima ere afre na ma abesolve problem na ma ye apiedu hini odefo ya bere ma otoso emienu e de ato edwase se kro de owom na police station okro no mu a ema ehu ba kro no ene nyina ayenim ipa bonefo a o ma sori ya no mutu enipa so sa ti se police station ba kro no mu a obi beye bibi kra na wasuru ebe ma nananom enso so ehu atowom emra mo pa police quarters any police station ho entoma ewiye no emra shebadwani Dr. Emmanuel Mafo esan e de aso ebo forma wo mo eba be district educational and health center ase wo kirema officer yesi for municipal health and education no
Yeah, so far no, we say be about 1.2 million. 1.2 million. Na you be spend it to be able to finish that project. Now within the 2 years, yeah, we see a baby. More source of funding be free. A project I my friend a legacy project. I'm person me ye dija me di no common fund MP's health be a fund any baby me source of fund any omo contractors say adwuma wa ha private obi a metumi aye enye sika won ho bia no may that fundraising to support the project. Nana awuku denchembo amani buni. MP ene apiedi hu aboa na chese we Asante Mantem ofori krom rashe bedwani Dr. Emmanuel Mafo na wasi post station wo wie no ne apartment adankra makoma kunsia wo mode atato aka ho no na nana awuku denchembo edi achi abusua so na megina na na afo fida kasiam de so mo bedwam so mede nyina si wo hia me afreme anoche wa ba adwo se wa me basisia o se yebedi enkomo ahodo bi sanso na brepemu no anigidie mu nsem ahosepe ebeba brepemu so yebefro Kwahu people no ne akwa abna poku ahwene ho ne akwahwe sene Kwahu ground society hono mo aye kama ho aba peso anase hono mo te say eye Kwahu multimedia yen ene si emetri so enti ho se de adwumadie ni bekọ no pomponso no na yedi ne nyina eso but for now yenhwe na online stories ahodo yegu adomonline.com no afi myjoyonline.com yeni mu nkomo tel na we bisco SHS fire outbreaks leaves one injured ye kase mu no ye de somo se assistant prefect baako wa bra eja na eto hodo mo no wo ka dan ni mu omo pre na wo pie ye no na wo so de ne ko ye tamale aban ayaresa bia sabre wo no mo a wo je ayarehwe aye abrehosem pa wo eye tifi mantem no emu na your pictures nyina wo ho sade nkwada no niema e wo dan ni mu ahye books o na atete sa na egu ho no mo no ye no ayare ho sempa boys dormitory ye no e wo e ho no mo afi kra no eye prefect ne da bre no e ho no na sa agye eto ye nti sade fire service mpanimfo so ko ye a omu wedi afutuo ma ye nyina no emu enchemu ye de ama odada wakase no so na brantie na Alhassa Rafiu visi aduonu baako no na sabre ne ho ka adwamu a wodata mare aban yare sabia ya woje ayarehwe e wo horom nti emu nchemu no okoye adomonline.com ansem no eguo we 1 dead 14 injured accident at Winneba Junction na asemu ye ka na ye jai ka sa kwan ne so no ankasa no sa Cape Coast kwan ne so no ye nsada hu ne ye hye ho hyen e na kyese muntu ayese sebi konkwa onse ye twitwa no ne etimi odi mmere kokonko ne hye onantem sei na ade sekan si mu twitwa wi ade ye aboboso ne ade ye ka wi na ade ahoma soso na wutwi wanhwe abeka se mmere kokonko e na akyese muntu da ho no sa no we ye hyen ya na so nipa o hyen ya na so nipa mu no mo ma ese kyese dusua ni baako wato anananom e wonsia do ma afoforo beye edunan e na wo mo so prepare ya emu eden nti we no okoye adomonline.com a egu hodom yenhwe ECG Cats Power to Amansia South DC is home na say ECG wo mani abre papa wo se ka no ubetumi ade wo mo nyanso so mo ni hawo ombaba betwam simple krasan so mo peska e de abadwumakuo do ho ebra na uwura mu a omo chem so mkodu ho no nwumre be no miensa no asa 3 pm na enkane akese ye sisi so se na omo de hwede ye o so omo de hwede ye wo fi ho no mo na ayare ho sempa 3:42 pm e na omo ko sa opanyini efie na omo ko opanyini fie no omo hunu se floodlights akese ye de hwe kwan anadwe yo wo ma so ni nyina si so e wo fie ho no mako 94 e na chese esi so e na ECG Revenue Protection Task Force no wo mo ko ye aja chese Asante Mantemo Director Edema ECG David Bodi Asamoa e na wodi ekira chese o makwa kwotwa panyini enka ne wenso ye kase mu ye de mamutu community police assistant beating for alleged fraud na ni nyina no ye se obuchiremu a wo mo anum nuboni bi aposifo atumi achi omu nipa ba akwakotum na community assistant police fo bi ekwoka chere mrantians mo ma 1000 Ghana ye de be ma commander 1000 pew de be ma commander na commander yi mo nipa na ma mo jisika na ye se o ma ye bukata na mrantians hwe ye 1000 mo age adi
ɛno so ɔma kyerɛ ɔma aboro ɔma baako da konfo no kye ɛna baako so ɛda yaresa bia foforo na video no ɛbra na hwɛ wɔma ne kuta kwabrane no wɔde boniti baku no na video ne baa no hwɛ a enipa kuo no ɔmodi kan akɔ atake abrante no odi nkan no sɛ enipa kuo no a ɛna san akɔ atake baako no 33 years no enti ukọ ɛyɛ adomonline.com a ensɛm no dodoɔ no egu hɔ no abenya bi na afei wakenkan na wonso wanyamu enkyerase so far enye local stories nko an egu hɔ foreign stories ɛwɔ hɔ girl we full prices yes so betie afei kwa no VGMA new artist category Bamia draws major hints of presidential bids Ghana Water Company Limited starts exercise and afei no Aston Villa beat Port Chelsea and the Chelsea the enim say the iron am say akase omode be kwaje ebura ya toton na o mache eni kube na ye nyina awe ne kakra o ye Chelsea fan so akafra wate abusua ye dan ye ho aba na nkobotwetwe ebu akire na ya fofide ni nti no ye be kwa ne boko ye nyiri mu dendenden sanse enim se waje bragege adamu a wo hweye ye mo akye ye da se wo hwe bedwama no che wa bani medame ho aba Ocean enano penso ma yenda wasise uguso share Adom TV ye wazoye na se Easter break ye ne wa ena eba abehia bom sabre de agokansie Adom TV de na sabre me de nkomo audio ni nyina nso no me de eno nso ebre wo na ye nhyiase emfemfiri ye sports minister aso ye ewo nkomo akra ena no ono nso ene ye nso edi ye na ansere be kom no ye mfa ndase no Yemfama 1xbet.com sanso ena eye Jeffas Mixture ene enmekobi aka eka ho sabre omo ena eboama yede agudie mu nsem no yede eno so abro na oswafo no ena hwembabu no ene agudie ensem so honorable Mustafa Yusuf ena wode nsem kakra etudwa kire se owura Chris ono ene head coach Edma the senior national soccer team the Black Stars of Ghana no papa no ase kwan a wonam so no kwan pa enti de aka ene se oman Ghana so no ye de support kese pa ebema Chris Whoever tells you that Baba Yara Stadium is the only FIFA or CAF certified stadium is not telling the truth. He's committed to his job, he's dedicated, he has the experience, and we can all see that he has just started on a very good note. So let's all rally behind him and give him the maximum support to coach our national team, and so that we can achieve the objective that we have set for ourselves as a country. That is what I can say on the national team coach, Chris Whitty. What are those objectives? The objectives are set by the FA for him to ensure that we qualify for AFCON, also to ensure that he identified local talent from our league, to also ensure that we qualify for World Cup, and also to make sure that our ranking in the FIFA ranking improve. These are the objectives in the contract that he has signed. And that's why I'm saying that it is too early to judge him. Just for 2 games, you are judging a coach will not be fair. Let's rally or give him all the support. Etiwe ensema oswafo no ena hwembabu no ene agudie ensem so wode tudwa se emprempresi kase ye de wura no etu susu kruwa so anese enye dia eye ne kwanmu nemum ye de echita no ye ta na chipa dia eno ebetimi aboa owie ena wo sande nkomo akra etudwa efa kumase Baba Yara Sports Stadium ena no mpanifo kire se omu esiesie ne yahwe na stadium no etimi agyan na so pa no opening the nsem kakra so tudwa fa. Whoever tells you that Baba Yara Stadium is the only FIFA or CAF certified stadium is not telling the truth. We have Cape Coast Sports Stadium, is also certified by CAF. We have Accra Sports Stadium, also certified by CAF. All our stadiums, the 3 stadiums, the other ones are going under renovation. Esipon is currently undergoing renovation. Oh, inshallah, we are working steadily to ensure that the needed sports infrastructure, the facilities that are needed to host the next African Games, March 2024, even though it's Accra 2023, all those infrastructure will be ready before the date. We are working 24/7 to ensure that those facilities are ready. And you can see now when you are just heading towards University of Ghana, that work is progressing steadily.
Ejina say we also afọ awono ene hwe embabunu ene agudie ensem so honorable Mustafa Usif ena wode sansem we so wode eto ye nim ne yebesan ato aso nemom karase no so say Sedimo gel ene roll-on enso eye sonko amekanfo ede amana no pay gel no na say unim say massage ena oye nko ade mpacho edro we ye de massage kama ye de twetwe bia o ti say eya no obia no ohia Sedimo gel ene anope eno so ebetimi aboa pa ama no man so etimi akoye enso ede amana yensa ento aso ewo the Black Queens of Ghana so asoye ena no ena mpedefo ede betu dwase team no eguso esese na won de Ghana ene eye Senegal ehwese omde ayonfa kensie ba konso ebetimi ede apem so na no ena urema lawyer Prosper Harris Nado eye General Secretary Edma Ghana Football Association wocheche mu ni ntia ene yakona yene Senegal for edisa ayonfa kensie no yede apem so. And then with the other national teams as well, you will see the developmental plans coming to bear. The Queens, the senior women's national teams, have been utilizing the FIFA windows. So this current window, we engaged Algeria and they were ready to come. Unfortunately, at the last hour, they wrote to us that circumstances beyond their control will not allow them to come. Immediately, we triggered another negotiations with a number of countries. We are able to get Senegal. So Senegal are coming to town. We'll play 2 matches with them. And then we'll progress and see to it that the team will be in shape when the competitive matches come. Again, a lot of finances go into this. The way it works is that when you invite a team to come to your country, there are a few costs you pick up. And then currently we have a number of foreign players for the women's side, and so it also costs money to bring them into the country. But as we did in the friendlies, the friendly that we play against Benin, we invited some foreign players. Currently, there are a number of them in town now, in camp. So we need a fair balance. We would want to play every time there is the window, but you have to look at your resources too. So you put in buffers to make sure that you are comfortable on the financial side, and then you are comfortable on the technical side in terms of it. We and Sama opening so what they to Jana, Mamma in Remo or a kutukubo and a boxing. Nane Urama boxing promoter Kasiepa and the Ria Sinina, Dudona Tinitino, a Ura Bob Arum, Nano, and they 1 year Nathaniel Ato and so Akushia Edim Komopa, Dikana Wakasaye, Erifa, Oman Ghana, your boxing, and I say kutukubo, and the Dachin, any a biblimuninapo boxing Dachin. We and was sign at the air tuja efa acquire Ghana crano, a bit me a shen and the water take a sea pabia, Nande ya GSS Sunante or Maimo, and the Bukum boxing arena Naki, a host to no kama, then so at me every pay your power, and I was signed so I didn't come across as she so efa Ghana, yanso your boxer Casiepa, Yano, Ura Zuzum Nelson, Azuma Nelson, and then also Wakasa at the Afano, Yinti Sankoma, Nathaniel Ato, and a year Ura Bob Arum, at Chichin Nibi. If the young man is cut from the same cloth as Azuma, as Forte, as now Dogbe, yeah, of course. But again, I'm not naive. Just because they're Ghanaians and they were so good as fighters and as human beings doesn't mean every kid from Ghana is going to be the same. The same, right. So again, yeah, I mean, but certainly if somebody comes to us with a fighter from Ghana, we're going to take a look at him. We're going to take a look at him and see if he fits into the program, and hopefully they will. I mean, one day, I hope that boxing becomes so popular in Africa that countries like Ghana
start hosting major title fights. Is that Ejina se we enkoma ekoso enkoma ne doso nyame aduma emresem ye de aka so ebeba apeso ede ama mame fa enwie ewo MTN FA Cup ejumede kese pa manga na mu ade otum sampa ye ka competition ba ko a ejina na so pa MTN FA Cup sanse eno ehyase ede free division 2 ne aboboa na fa ye nya division 1 for no mo so Asia kan na ba ye premier for no na se ejina musa anti eno obehwe no ye ka FA Cup a no mo agi so se obia enyo obia na bebi adro no enie quarter final matches no nyame ya atoma ene ena dwumedie no ebi nso etimi atodwa atese ne no urema Dreams FC ene Lagos Cities omo ena ede epim so na afi nyame ya atoma ekina so no RTU ene Insuatreman omo nso etimi ede aboani na kwasiada sei ene chie ya de Sky FC ene Ebusua Drafts ede beboani sanso ena Kingfisher enso ene nese Aduana Stars ena omonso ebetime ede apem so ntiana wahye no so se MTN FA Cup no kotoko ene House of Folk nyina no player edrei omunyina so afri monti we matches kakra ebetime atototodwa ewo FA Cup ni mano pay mede enonso emunchiemo no mede eja kamapa na onso hu sedia enhihye no so esifa etie yedi si Kwahu Easter Games no hyene so se enonso ade ba ko a etina nyame ya aduma baso dendene pa ewo empire so na se we no adwumede sonko a Adom TV Adom FM ene Asempa FM enti yese Asempa FM Kwahu Easter Games baso dendene pa ewo empire so enti nyame ya aduma hwe community saudo a omode omho agim no ahodo be se edu a chese ne mpanifo a nhihye ne se ye bo group stages no ewie na fe ye bo semi final no so ewie a nyade se ye be bo third place bia ne se dia Euros no ya Adom TV ye cover edema no sa pepepe na Kwahu Easter Games no so no ye ko akoye no ye ko cover no live enso ede amawa eno so anya dia eda fonkra enso nti bomode ada se Kwahu Easter Games no onso obetime ede ho agim ye ka Easter ho nsemi dia onimi se Rich Kata Entertainment enso kire se nyame ya adoma memenenda omonso ede work sonko ehyehyehye so ewo empokura no ayimensa na yafo bepo no ede akoso sebe ya ahoden so ebetime abapa ye ka ahoden dia fandase no fama Jeffas Jeffas was a papa dro sonko a uboremo ewo pharmacy shop biema Jeffas was a papa sanso ena Sedimo enso dro sonko American for ede amount Sedimo gel no me pacho ene se usisi ena ye ya anase ukotodwe ena ya empo se eya ena ote ewo wachi a bomode ada se obepe Sedimo gel ni bi na onso no watimi ayusu pharmacy shop biema uborema obenya bi namum opedodo atu a no afre 0208986731 anase empo obetumi afre 0208219129 nese Sedimo gel no onso watimi enya bi enei enkratasem eyadwuma ba ko a youth no ene o my Ghana ya jatumpa 1xbet.com company ba ko a menka fodi ama se eba na enkratasem dia bobremo na ono wo so entime endijuma 1xbet betting company kase pa menka fo ede ama mame nyina so na enkoma odo na no penso yobobo ano no memfa eno so ensi ewa ha midin ede Cobblestone okumankra ba ko amaka ensuroja adura enwono numero 1 sheshe nese Yesu ni wo ne sorry no ho afofida na efrase no na onim sa Adom TV de brand so say ya ye Kwahu ni da nchen so a ne ye kaka ye ho say Christ ni wo no ene ne sorry no mfasode ewo so nti mfasode ben ene ewo so ewo de ho mfasode ana efurumu ne ba na oka say won sane wo mo no won fa wo mo mre ne ho mfasode ana ne sorry ne sorokọ no mfasode eno ti de nebra so say ye di nkomo na nkomo ye ba betwetwe no eni opanyin ba ko ya ewo ye sofo odosuko wo nyamesem mu ya wo kyerɛkyerɛ sa ye teacher na wo kyerɛkyerɛ asɛm no ekwantrodo ne kwankyerɛ ne no nenem ye no ehia ye ba abedi nkomo na ansa na no wo de ye hwɛ se wo do hutu awrade so na wo twa ofa na kwan so na wo twɛn nanimu a obesesa wo din ne din ode be ma wo no ebe ye din a ye bɔ a etitire nyina be pra be hwehwɛ nti na de bia ye tufu se fa ho eto awrade so na fa wa kwan
eshenensa Badwam so ne ya fofida de ne se Good Fridays edition nti ye bedi nkomo ne Bishop Bright ye adofo e na betwetwe nkomo ye taane ne kasa wata manchechere wata kire kwampa no na dwuma waya no no etine ne watena see Bishop Machi ye da sese nanso ye to nsa frɛ wa waba you look good too. Thank you. Thank you. And I say Kwahu. John's over here ha camera for Obia she Kwahu. Omo be kono ekọ ba another bus si anim ho no mo ye de ekọ. Nti ye free ha na ese ye to awo mo. That's fine. Ye Kwahu. Ye kwaye adwuma no so bi ho. Na ye di nkomo. Ye nim say ye Christopher no. Christo ni wusoriye, Christo ni wusoriye. Tere bia ye ka ne trasa. Obi kwa ni ma de kro oda se kwasi ade twa mu okuta menkenso no kra no se ye de ade na wonim krofo ne kuta no so kuta bie ye ni nkomo na ye fiada se ye ka Kristo wuo no de na wo se ba me ne menua no Kristo fotim de kan fast da menyankopon se wama afia betu ye na ye mfa oviri kese yesu nchia omanfo ani ni pampehwe mo wiase nyina me sure se so ye Kristo ni number 1 samri mere wo se wani tumi gie se ntini se ye Bible no de oje Bible de Kristo ni nim se bara nyame bo wiase no obo Adam and Eve and odi wiase nyina hye wo mu nsa se na ete na kese onipa na di wiase so in a way if you permit me na ja wa wonem onipa yaso de enti no nyama de ma nipa no otoma abronsam Genesis chapter 3 enti enipa onyankopon Adam bo onyankopon tamfo bronsam aja pade fi sabare ne kono so ka onyamimpo yi Adam and Eve efi di ntrom onam adifo ene nkofo so pese enipa ba ne nche bia anya yi na kese Adam bone no ama nipa ne nyaminti obaye kakraka emu abete entina kese ye hia oboafo a obeka ne nyankopon abom adifo no ba anya yi na Yesu bai entise de enim no ye wo no said the Bible the dance Luke chapter 1 oye na djuma nyina na samri Israel for afase fe ni twom afasa emre nyame yo bu free Israel no omo kakai enti omo kum dwan samri mu na Yesu da na wadi mi hu se oni nyame dwoma afase na nkasa otherwise no se pe dwan bi obayi ni pa boni akora enye odwan bi no mo Yesu no nkasa obaka ya Luke John 1:29 no mara Yesu ba no John kan se Yesu no Nyankopon dwa ma wi wiase bone kro enti mara mu di afase mu no na Yesu se enade meni padua yi na mu die na me moja na munum na mo fanya menkae enti edu samri a na ye pese che Yesu na oba asase obewu ye no ne bone no na pepa ni pa nyina bone Roman 5 che se Adam bone meni pa nyina ade bonefo na Yesu trenya meni pa nyina atrenefo enti edu samri a na ye de nyame ase akasa nya Yesu a anke aso ba yese obaka ya emra Yesu ba se nua no so kra no Luke 23 no o tie mo se o ne kra se Nyankopon sa no veil no emuteye sambre no before Jesus' birth no and in the death no nanka hokọ asori a osofo pani ba akọ ne ko krukmo ekodi ma ono ne nabusuafo ne oman no wo ye bone nso a ene moja betwa nya sanketwa ne obre na ba ye ba Yesu wuo ni wu sori no wonyaji Yesu di pe abaye Nyankopon ba odo bone ya chew afa wu hia sa sofo na do be ko Nyankopon sofo betuma tsetso de ba wo ye nyame ba me nyame ba nti so bo mpa ya nyame beti se bia wo ye obai se the Bible mi ehunu na kese mani mema kra no edu ba bia na se de mema cha ma bi mara Yesu nyama no ba Yesu wo yinti ni wu sori yinti apaja obi a edu samre a ebu nkompo hwachia nya Yesu a nka me ne hwan ma wo mfisa ye Israel fo amamamufo Yesu nti ene ye nyina be nyame ma ti me Kristo ni samre a aseda bade Nyankopon say ye Yesu ampa honam fam wo yire wo kuro boyfriend utumi nguma ne da o ma 20 ground utumi try ene ye Yesu ba asase so na he Luke 23 a oba senu so na se be ajimufu enu bi so e ka ne ho na mu di na tem asedu ho wo no so be ka ya ye criminal for omo adi bone pa na ebo asedu according to Roman law Yesu kwa ede me bone eno hefo me bone nti ebia wo de wonka mata wo ka won so nyina e bone nti enne ko
de do samri a na ye ka say yesu ame asebi e de aseda na de manyame e wo Easter mu number 1 na fe number 2 ne bi se ho say papa yi bone ko na ye ni nyame ntem aya kama enne ye ni nyame ntem ete sen ye bra ye bone say ne ye pa na say ye bone nyame apede so be kaya ye Luke 22 mara yesu be wo no mako Israel 1 2 3 bi kakra na guest many na obom pa say e betumi akuruwa yi empire no yesu kuruwa ban the entry obewu ye na kase yesu be wiase no onyame apede no be ye enti me Kristo ne a edru Easter me bisa say am I doing God's will me no nyame apede mu ana me bo me ame bra say ne me pe na say Easter dri enya fe na obetena se oh yesu awu ade me bo na ya che binti no fe na me ma me nsanye mani ne ma me modwaman na me fili ma me ntwetwe nwusie bi na we nya bra ye de boss abra no not at all somebody no the dey kind no why bone a wo ye no ye de uko jail untumi ntu akada na yesu ba na so da bi me do wonti me tu akana ma somebody won san ko e bi mpeso da bi e yaseda ana ede manyankopon na fe ka say papa na wo be wi no ana so de na me ye ne o de wo bo afode ma ye afode be na me do bo ma mabusua me man ma sorry ne yawrade samre is a time a renew a mere aforbo mere me de me mere ya den sane o kan be nipa me woni padua me de ya den ko yesu ade ne nipadua no be ba afode ma me de samre ya aforbo mere se ana so me de misika ya den me de nipadua ma nyankopon ana so me de me pebia enti sabi so be winsa obi pema ye kokko ye nyina ye kofo ukọ honye bone but Easter mere nye didie no onom nko a ye o Ghana hai e wo be da bi edidi but e mere ye self evaluation afa onyame ni pantem no a na ate no yesu usori aka bomu de a me ni ntini pantem de sen samiri e wo se bisasa te se Ghana ne Africa amanyo sem ne enyamesom amani pa bi eni ni pantem nye o yo ba wafo onu kuntem te sen o twempran kra no mpran no montem te sen abusua mu de na ekoso ntenye sabi wi ne ma se na mo e evaluation. So yes, it's a brave bread. What's what's not so now? Yes, so by reflection. That's right. Now we're here. Yes, to cry them a bonny at me. Christo kura home mobo. Ne bane say na me cameraman yi. Otia me na so kakra bi. That's right. Kana watch me. That's right. And I was saying, I am a cancer. I hate religion and sloganism. I see and saying, oh, me can't sorry, me call Easter, me check koko, me check tuntum. And we are religion. Practicality ni say so be me bone am de ache na 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 say eno ne de wo wakuma mu no enu mom ne wo se fa ne serious anya kokko na enya utuntum abefura ena enya su abesu na so da anim o su yesu o mo bo papa o su yesu say no obi osofo be ko preach mi bi aya na minim ne entra aya ni pefo sa yesu ye o mo bo da bi mara onye mu yikro ka che Jerusalem for ma say munsumo no ma na say me yesu me yedua mo no ye de way yam ya wo do ye we de na be ye nti ye nsuma yesu ana o shata tuntum obi kasa e bone na fita be no nko anya enough woni ni pantem te say wo do nyame wo wi ase a wote no are you living your life and why you convincing scripture be use ye 2 Corinthians 5:15 Bible no say yesu many penyina ma ye nga ye te ase no ya ntrance a ma ye ho bio ya trance ma yesu sti Kristo ni pa no say you don't have a life. You must live Jesus' life. Simon also be someone say, me bra me boy, I am a brabo, my pedi na me ye, and I'm here yesu a pedi. If you say, Bible no say yesu was orientino, yen transe ema onu yesu. To be someone say, ne uri ye, what tiasima yesu, and out tiasima wine. Somebody near some said there was Saturday no kwa, and now friend to man kwa, and no you know. Are you living your life or you are living Jesus' life? Because Christianity started with substitution. Maybe born a dimico woman, no yes, you free or no begin mammy. My dear, yes, were there. May candy who saw there. I was saying, someone say, may woman brah, boy, yes, brah. Chess a woo fear would know what to what you busy car rent is all the dying man what buna fashion. And yet here and said, Quasiara be free for phone across or there. No, yeah, no, India, no. When it will boom, Samri. And I say, oh, Buobia, oh, step one fashion. Now, but to me, why restitution. So, sister, I say, wow, men all die, and I say, when you're a man, wow, from one HM, Aquarano, man, I say, when you imagine, Samri,
This is the time to make things right. Oh yes, somebody na say things right. Now what say na onye sabi say boya kraman. Somebody e ma say na ma bre owi ansi debi obema bi a wo twempran somebody na so ka kire say e wora ankoi ma cheat on you from money chebe. Somebody bone ka pem ka bone nti ukotra so dem say wusu a ohumba me mama wankasa woni nyame ntem te say because ne wore ye no wo bo brafa wura fide Yesu ayama oba wafo a wachiti ukunu sambri na o confess na na ezo say na me wi afa mbaga na na say na wasam na say no e ma yehu say ehu ihia say obeye sa bone ne kwa in the first place not at all na so ye ni penti be afom so wo ho that's right and you see Easter mbri mo say American e evaluation e sober reflection me kwa brandofo e no hene kese ewu amame e de na metuma ya manyame dan di for David say den be say nyame ne ye bebra wa yame enti somebody Yesu obotu e bone ka no den metuma ya ma no me ye Kristo ne anaso me bra no e say nyame ne onyam me bo me bra na sa me bo Yesu bra me de me ho pa sa Yesu be wi ase no on the onyame apede enko no be di akire somebody no say bi say am I doing God's will nyame apede na me ame say ka Kristo so pa ene say onye Yesu di wi a wanam obetu bia wo so bi say nyame say sa no pe no ana ntiro monyomo no onsa sem bia me ara me ka no adi bi ara me ye wonderful enka sese mi bi sa se be ye Yesu fe na sa anyo na ye to minimum say ye de adwuma na because eno na ye Christian Christo ni nyame so me de afa na ni ani tell me who no because we don't on say what say be the scripture na me de adwuma 2 Corinthians 4 me de etoso enum edunum no say Yesu uma obi a amayenga gi Yesu di etiase no ya ntranse amayehu bio so na owuma won nyina correct na wona wote ase no antena se ama won hu biom na emum wotena ase ma de owuye na wonyane ye no ma won no that's right okay wan transe ama hu bio no atranse ma ne owuma wonyane ma no na se efri ne ye Kristo ewui e wo se ye nante ye kasa ye ne ye eni e bibia mposhe Kristo ani monyam se ye ne asowo na wawu asori amaye no wonderful na enye se no apart from that no ni anamu bia wutuo de wuye bia no e was bisenyame if you say on that kind of purchase Bible no kasa o Korinto 4 medike 18 chemaduo no se otoma boden wato sister wato brother enti ye se nyame no nya wo ye nipaduam enti ye no inference phone ye kra me mato de me pena me de ye o Kristo ni bia ate asese Yesu wo ni usore no atọ enti woni obra o se obo Yesu bra enti anamo na wutu ebisenyame for example o oba na unya nware ya o pese o ware ya ewrade e ba me oba menche enye says flat o yeso ofimi krom wadwe ni sen adwuma ba na wo yo he na wo yo wa bra bo nyina major decisions no bisenya bi se Yesu be wi ase no odi nyame apede ba ye adwuma samri na so be sase de mri ye aye nyame apede anasa de nyame apede nso ye nasem woti asem aho anasa nasem ye adwuma ndi Easter day for me it's one of the best seasons in my life na me to anope me sorry anadwo na say urade anadwo wan na say papa me dance yo me dance say mama afia to me urade mama hu yi and me catch nyame say urade I don't want to be a preacher only me pese ma brabo kasa kire nipa hu me a me ne ye chese na bi if say Matthew 26 70 73 no 26 70 e mara Peter o ka so wonu Yesu no o mo say oboa o kasa se ono wata de kra de se ono enti me mpese maye sofo kakaka no papa I want to know you that's my prayer yenko wo mo ehwe ye no so ene ya fo fidanti no Kristo ni wusori ho nkomo ene eye Bishop Bright Adolfo chicho ho nkomo no ye sofo pon ya wada Peace Chapel International wo Nyameche Junction wo nkra ha se wono ne ene chicho nkomo na won so brepa wetima borum 0302211701 0302211702 0302211703 won so wo betumi afre Christ ni wo no what ase say anya bia no na ofa ne tira say Easter na dru wapam Easter ntade wapam wo made ene mo de akokọ bi abodan ho ana mabutu dabo bi ya anopai mu bebie na mo twa ne mene eno nko an se de what ase say e wosi edi Easter no
ana se te say ana se ne so fodofo enkoma ye twetwe ato otirimu wa hunu say there is more to just wearing white. There is more to just going to church. There is more to say obegina waka say ene Easter. Obetimi afre na fe yedi enkomo. Sofo. Mama. Enkomo na yedi ne ede pa because we hardly come across such messages. Yenhwe nti se obi Kristo wo yi nyina achi. Na so obi da so abo ne bra said obi nwuma na o feel so afi bia Yesu bewu. Enti me de so abewu afi de. Me nkoso a meginam next year obesa bewu amame a. Say nipa no na se ne nkwaje te say. Well, ma wore fi say nkwaje de se ne onimu no. Bible no kasa ewo asomafo nyuma etidunsia. Eduasa ba ko se jewade Yesu Kristo de obaju no fie fo nkwa. Enti nkwaje de purely by grace. Adom odegi nam gidie so age mo nkwa nyemu nyuma obi ahwo ano Ephesians 2:8 and 9. Enti de age Yesu wadidie owo nkwa. Na ma no nkwaje ya adom but reward se wasasi so de egina hunyuma so. Nkwaje ya adom but reward se betua wo kasa de onyuma te Galatians 6:7 onyame yensi na twetwe yoni pago no obetwa. Enti wo ye Kristo ne na so okay age me nkwa. Enti se bia wo begimi a ekro we mu ewi ase wo ho ba kyerɛw wonim begu ase wo ye Kristo ni de but ewi ase we ho ntoda enti mesre Kristo ni say Yesu age wo nkware ne moja age wo nkwa don't take God's grace for granted anya sa waso ba yesi enti wo wa dwen say well mabo me bra say na mepe bia enmu ase ene atete ene bese wasaso e ba sa wa brabo no ense nyame no nya na say we ma me kai say odudu nkwa kwampre kromu asore ba akwa efro ne Beneza omodwom ba akwa say onyuma be du achi o Kristoni unyuma bedu eti Kristoni. That's a good one. Na say asasi so enyuma no de ehia. Esan say no ne reward no ho ne behwe de reward de asasi so. That's right. So we want you say well on say yankofo bi ya jeme nko ampa I won't doubt us salvation say ya dom ya chede. O say na Yesu ye no me ntumi nyime ho nkwa da. De maye bia ye fake agenyame. Na mama Yesu adi awie no. Na o say no say Ephesians 2:10 say waje nkwa say ye nyuma papa. Enti unyuma obaya sase so no na be kire say ukwo no ma onko anaso yes waje nkwa keke enti mu ano no wase waje nkwa ye nyuma papa. Ephesians 2:10 close bi ho very important. Okay, now go ahead. Now Bible no a enkyerɛkyerɛ ne nyina say Bible no kasa Colossians 3 wase ubedi di obenum di oye bia no fa hye nyame no onyam. Galatians 1:24 Paul say minti wase nyame no onyam osofo Kristo ni asopani asoroba wa brabo no ehye nyame no onyam anasa wunti ogu nyame no mase mame nkwa ahoma somra 0302211701 0302211702 ofrefo di nkan ma chen wadama wotebenka udini baby akase free Enti unsu betumi afre 0302211701 0302211702 0302211703 0302211704 na fe Yesu wusori Easter ho nkomo na edie woti ase sei efri na ekura brabo ne bekosei sei na wuhu no no Mr Nobody mache yeah mejo so afishapa afem kometie o kase free hen kubo dumase yenti o yo meda osofo afe ene nkyerɛkyerɛ a emepe odi be maaye ofe ife nakopo abo ama yedu ife ene day ye Good Friday se bibi kuro ni wa wo bi wo ho a kiteno se do Easter saa na se obi ni bi wo fie kwa o ti mo frɛ no mamu ni aduane no machicha amomo se faade no eni obi mesro sankofa yen sankofa bio na ti me boa ma anyokofo eba ye ntem eba ye bibia ekosuma ye na menchira Adom FM na menchira Ghana yeda se pa Mr Nobody yeda se wafre ofrefo hofro hodo ba memo ache wa kwa ba anyokofo no kwaro no de nyamia so fa nko bin church and ina amen yeda se pa se wonso watumi afre do odi wa memo ache wa kwa ba odi no bi akase free 030221170124 betumi afre na afi yedi nkomo so for Mr Nobody atwema adwena si bibi so me ka ye susu ano na ye wa kura bi ase afre wa apanimadi na me na na bedo waduane
Sata na bronya na Easter nkwa na edimo. Ni atete froye ata na pampam ni de asikentem ni de asoawo. Wo ben nante bofukwansi be na de komo bifufro wa akura afoforo. Kire se yedi Easter. Ene ewen. Well, on say ewiase na se nema be sisa kakrakra. Me pacho me sa ba ho. Ofrefo a ho be mo ache mo akwa ba de be akaza free. Mami, I'm not sure about me because I free attachment here are providing, but me come the if me fi born way. Ayo. Oh, nese me krom ni no. Nese me krom ni no, me me frɛ bra. Wo frɛ bra so na wo kobonre. Ayo. Mate. Star man kwata ma ko reference to break. Me come ni no, omu ni ma me ka che ne. Mate, yenti o, ene de na wo mai. Ene de kaka mo kan say de ofrefo wa ko kan senka afia swing and we gani afre family get together no be nya bieti ha so for churches manya je ho pa do e bia sa me dan ho yeda se pa yo yeda se ye jo so pa akon ma chen ana e ba so ka se free he ba so ka se vitafare yenti o I'm moving the Eastern. Every celebrity before I get celebrate. And I get celebrate, and I had the from financial have made a celebrate. Eastern a conspiracy theory. But what should I was going to come ahead or not complete here and no. No, you're not that chance. And so I'm a sister and I brought food banana. I brought food telling Yan do yan Tom Eshe. You're not babu in but I end that to us and your potential has been lost. If you mention the emperor promotion on your double bois, yan that to Africa, but don't ask it. Yadasia come, say once wabo room 2 p.m. As Antemampo, Marche. 2 p.m. Wadaro Malo TV ni volume no. Ufri friend and yesa. Tia me fa phone ni nkomo. Marche. Mejo so mini aba papa bi. Yentio. Mate. Yakupon on shira mo pa. Ene akoye ise ide multimedia for mamini kan mamo happy Easter. Mini aba. Asemo, me hu se de asem no kura men sha ase. Because Easter ya ye wo me ye besre ye mpani4. De bia me kasa asem we. Oh, 2 p.m. line no drop pay. Esi do mache. Yeah, I know. O ka se free hin wadama. Ipa cho me ka se free kuma se soko ban asore kwanta Bishop Dr. J.Y. do the kwanta so pepe. Yenti o. Yesu wo. Se ye no mama ye prayer mama mufo. Se ye ya mama mufo yi. Se nya Yesu wo a ka Yesu ye nka ho. Itisa twemu afahye na Yesu kodi ya enam so ma unya sa uwe no oka kire Yesu afo se woni sa afahye no nka se no mo ya ahoho baabi itisa afahye no ema Yesu mu se Yesu uwo no Yesu amama mu fo no se kai da bia se na Yesu ni enka ahene no ho na no ni moja na apatama Yesu ya ka ahene bi Yesu abre na ya de ye nema basabasa sa abre wo se kai se na Yesu ye sebi na Yesu nti Yesu ya sebi Echia Bishop Dr. J.Y. do anope se ya mana hoden sonko pa yada sepa yada se du ene de wode abreye efriye asante mantemo sokoban ofrefo di ho no mo memo achen afo temenka Mr. Afo dunkwa Mr. Afo na dunkwa boko de ya me cha kwa betwemo na me cho nka yo yenti o ya me cha kwa uye menua uye menua pa me felicity pa ya me cha wa brewas ne urade amare so ya ni re me nyina anko so sa wai amen be se tu kwapo nyina kala jan fi chewo nyina yo yeda se pa na yadudu nkwa so de na se me madunkwa fo amini mo nyina no me mo happy Easter me dem wase se mo je me mfie enkron odunkwa monten so me dom pi afa yembra na ye ne bishop entwetwe ento aye nkomo so bishop ne ye wo se de na me kasa nka ne yakura se ye de sikenten wa na hwese amomo ne de asoa wo nante kwansiri pi na de akọ bonsi anwumere na mo so asoa werewere nkwan na mo de abrew baye ne esuro na so obi ne obi aduane on say na say superstition ye number 1 ena
as a modernization as a nibue bebre nti as a donke because yɛ mɔfra no obi kura ba yɛ bɔne obi na tia no but then no as a yɛ ba kuro kɛse na nneɛma we TV so a we yɛ bayefo we yɛ sɛ nti saa nneɛma no ɛde hu kakra ba ɛde pam na sɛ yɛ system no nipa present as a obi a adwe ne ho bi nti for me no Easter yɛ nkabom anti abusua na yɛ bɔ no ɛne efie wɔ mu no yɛhwɛ sɛ yɛne nipa ntɛm te sɛn yɛnya dɔyɛ onyame de Yesu bɛkyɛ nipa ɛduru Easter yɛ papa as a matter of fact make it your lifestyle sɛ wobɛhu nipa mɔbɔ ɛna sɛ ne mɛka ne ɛbɔ no ma ebibifo ekura yɛ mu on sɛ wa abuta tu kwan no asa broche ne obi ade ne ho bi na ɛna ewiase ne meyere ne me ba yɛ nko a ewiase bɛ small village am sɛ no na egura nkrofo trimo yɛ ebibifo o ma me nua wo faba wo sewa yɛn trans in di na yɛ dan da bi esoro bɛyi ɛno na yɛ problem ɛnsa sɛ basa no me yɛ Kristo ne bibi ntumi me sɛ wo kai Bible a Ephesians 1:19-21 Bible sɛ wa ma Yesu so ache wiase tumi nyina Ephesians 1:19-21 Ephesians 2:6 kyerɛ sɛ ɔma Yesu so no wa ma yɛ ne nyina nso ɛso bi the Kristo ni bia no you are far above principalities and powers Ephesians 2:6 enti bayi anyway that be na oni Nyankopɔn na mo ade na odwene bɔne de ɔtie mu no ɔkyɛ de wo wiase nyama wo yafa wo na betumi ne yɛ de asie na yɛ ana to da better mekan projection na yɛ project no ɛmoa me yɛ bibini me sɛ menya tenkama me nua yɛntra faako ɛna mpo sɛ ɔno obi kora ndi momo a yɛnto pono ɛ yɛato poe we pretini sɛ ne yɛkɔ nti nneɛma ɛka ebom sɛ bibifoɔ no yɛsan kɔfa ɛnka akyi yɛn very important nneɛma mu so ayɛ din o sɛ nka me ka me ne me kunu ne me ma ka mu konko mienu so yɛ maame nipa nso wɔ deɛ ɛdeɛn ya papa kakra betum ayɛ sɛ deɛn ya na wɔ yɛn na bɛbɔ fo sɛ me sɛ me nuanom a ɛwɔ kura ase ɛnro anam ho sɛ no me yere ba no mama me nɛ nti me so mpa kapre bi ma wo mo ɛmo de kɔ ɛno mo sɛ mo no sika na nso nti me ba na me sande kakra ka na yɛ den kasa me di mo ha mo so di bi na yɛ den kitwa bi no we so yɛn trans sɛ adɔfo na yɛ gidifo nso yɛnyɛ papa Yesu Kristo kan sɛ bi o Matthew 25 me yare no mama me kɔ prison mama nti Kristo soma yɛ ɔdɔ ɛmara nsɛm du no ensie wɔ mu no yɛ nipa ne nipa ntɛm te Yesu ne ho man de a samri yɛnyɛ papa ne nipa ntena yie obi a yɛ bɔne yɛ gya amenka nso nyɛ obi bɔne ɛnya asam obi safo yɛn hwɛ obi hwɛ wafa hin obi hu me wala pass nyameche teacher point international yɛ wala pass nyameche na me programs a bi akobi yɛ sɛ me ka ho asɛm e friend marital dynamics aware egu aware senior man temine Dr. Charlotte Odro nyame adoma first May e program kɛse nti wo kwa beka la pasa wo fie beka la pasa nyameche Johnship chapel ɛhɔ na me wo anopɛ so gidigidi kwasi adan so sa obi pese ofre wa pese ofre me 0244 235578 0244 235578 yɛda sese ne yɛfrɛ wa oje yeso yɛda sese bon so mo frɛ me dem bia madawoloma obi na kan God and country baby a obi am pa to kwa sorry we na de kwa sorry today yɛn nyina yɛ kokwa yɛn kwa sorry yɛ ba na yɛ bedi mutu necessary very necessary na say Bishop Bright Michael Adofo eno no wono na wo yesofo pon a woda Peace Chapel International ano La Paz Nyameche Junction enkran ha na ubehu no Kristo ni wuo ne sorry ne so mfa so de ene ne yɛde hu enkomo na kai sɛ wuhia me a wo bɛfrɛ me anɔkye wa ba adwoa sɛ wa na ɔmanfoɔ binom edi awoda ɔmanfoɔ bi edi awoda na awoda na wo mu edie no ene wo ba multimedia ha sɛ yi a ye newsroom ye head of news and current affairs ye senior editor chief editor Christian Amuadu Ohene ye charity afre no AC Ohene ene ya akra birthday akra ye mu awoda pasonko ye dododo enye wo anke mu bi enim baby aye nenam wo ye news wie no afre wo meka no anopɔ afre mo se he kasa we ada be ka bi meti wuti na be sere ampa won cheche no won tene na de adu baby aye due AC Ohene ye de wase papa Nyankopɔn hira na ɔmfa mfie ni bebre enka ho ema san so na yanka se correspondent Lord Tewia ene ye ne yere birthday Sarah Tewia or operations manager de ma Ericus Logistics ewo Elubo ene ma me Sarah Tewia ura ene uma no obi ase o ma woda pa shonko na ya na o mo nso edi o birthday ahodo bi wono mo a ye bo emo na ye nhwe wo mo a wodi wa woda ne bi ema
Mno se kodi ye se ya ho he ya na wure kura ye fi ho na su Kristo nti ye wure mfi ye ho braso se edi nkomo ye di apomodi ho nkomo de bia me ka kire se nipadua no ankasa no enya ne honam wedie ya ye hu ye o eno ni wo immune system no nti ho a e wo se wo boost immune system no na agina ye eno nti na ye ba bedi nkomo na me ne eye Joy Industries penifo na ba betwetwe nkomo wote hu wo mo wudi mo mo eye owo ahene e na afa Peter Adonyo wo mienu nyina atena se se de ya no bra no mo ba no ye ba bedi vehicle 20 ho enkomo penifo mama kwaba yeah ene so ye da fufuro aneo ese ye di Easter na ye hia ho de na de afro ko pipo di se mama Easter no kura amfa ho kakra kura mo bra ya ho de anse de akofro pipo no ho hia pa sa bri kura na ho hia se be di apomdi nkomo no kura ba ko ne se ye wo nipa bebre a after festivities we say obi kura ti mi lusu o madwuma because anigie ene gba Easter say ya nema bebre ne wom nti ye besi weekday ni mu na yeso okwa adwuma no na ona membre waba hwe na antimi kura nguma adwuma se na yeso okọ ne ade okoso ase waye bombi na fa ni ade ha nti saa nyema no wo ho nti this is the time a drew a friend of vehicle 20 hu hia pa kese wo the statement bi shas here nipadua no na hoden ene ne immune system ti de bia meka se ya ka se onipa we die o apomodin o e kire se saa nipa ni immune system hoden wo soro wow onipa ya tag ne se o saa sumasi die owo mpe odi oni apomodin ene mewu ochina mewu de bia monyo no fo wa mama the right time saa nipa ni ye nipa ni immune system ye weak susceptible to diseases and infections. Omo ye dey susceptible. And I said come down to my level. Enyo no. Eti ya ne bi kwa o ka kra no. Oh you resistant. Oh okay. What I say? Enti this is the time one and na obi a wo kọ ba bia se Kwahu na wo ko se hifon se na tie bia wo hia adure friend vehicle 20. Vehicle 20 last time ba nso na me ka kire wo se enye yade potin binti ne no vehicle 20. Onipa wo kọ no vehicle 20 ye no vehicle 20 because me pese me nya pomoden. Ana emfa ho se me yare ana me nyare. Me ti asisi ye me nyare. But me hia pomoden nti me enne ma no vehicle 20. E de kire se be ma me immune system no be nya hoden. Me home mframa bi me kodi aduane bi me ko fa environment bi mu na yareboa bi wo ho a wo de yade bi bebre me a me immune system be gina saa de kro no no che se ye ntwen nyare na hokora anse yakope vehicle de bia wo so no nom ne bo ho ban na ma immune system ye strong okay enti se wo ko Kwahu yi bia make sure se wanya vehicle 20 e wo anya bia botu mi ankasa Kwahu na mi nyiye okay mi nua ba ko frame no o se o se me ma no me ka me fa one box nsia no me asement mi anya ma no de okay o ko Kwahu pipiase na o pese o de koma na brewa e wo ho se wo ma mete ase o papa te ase wo nana obi anani afi wo fie na wo nto vehicle 20 bi ma na o tri modern bia wonya wawu nya we bo nswa because yare ya ha nipa dwen wo ni nyi bre mu no wonya vehicle 20 wo se nipa wunyi no a wo immune system no ye weak enti wo behwe no na nofo de bia wo yare mpenifo no like omo tete pa wo wonya 60 years a ye kasa me se nko wakwa ahomegie mu sa ahomegie mu nka bia obetre via ahome no de bia wo de queues wo hospital de bia ayi omo atondo na dana ne namfofo ba vehicle 20 bamu a eyi sa ohawo no ne ade de nyina efiri ho edema enti vehicle 20 na me no kasa na no ya na me ni menu edi nko ne kasa afia yesimu yare ya yanya ho adanse die power vehicle 20 no ho ya diabetes na ya me nwango no ma me nchechemu kaka na ba me bete mu ase but because before no ne yenya diabetes BP prostate ne yade ahodo infections ahodo ba afia yesimu diabetes for our friends say me no mo vehicle no like me sugar na drop ya bedu eye won me ankasa bi o ho a no kure ne ya sometimes me ka che ne se nyesa me wo mu bi na minimo pa ahwa nipa ne bia nka me doubt yo because sometimes we be explaining the yade ne the way na ne matia wo no vehicle ne testimony e wo ho no a e ma me nya gidie bi se e chance ye kire man Ghana for ye ti ase sa de a ye friend say ye immune system it needs to nipa bia didi agro enko Peter ho me da se say no can say adansidie ni bi no last Monday ena menya adansidie ma me your voice note from Germany
Yeah. No, the Maya. Or say over 25 years. Yes. Onye bibi friend frequent urination. And no mean to me, you know, explain a quiet and the fast so. And a disease condition, a show. Or Germany. So I expect say hospitals in Germany. I can see me work on the woman and why they atono. But what they are for 25 years. Why Why no bege bia. That's what no make effort to know. Dress one no. Emma na ninje. Simple betu kwan a. Osi ye me be koi. Me wo fie dia metumi manage me be koi. Na wei e no te yenka e wo TV so a. Into oba Ghana no. Also be spend 2 months and yes. 2 months and 10 days a day. Into auto 1 box of vehicle 20. And no shall say there enum. Onum san wa ha and so no to aso e wo Germany. And now or your voice to this sending. Or that na jukra e bia ni refi kra say e free bibi junso. So what you saw na once. Wow. And there was suffer over 25 years. Voice note no ha. Me send am me follow on TikTok, me send am. Wow. Over 25 years e drove vehicle 20. Enti me bisa say so Germany ho no enti ye ni edro papa wo ho ana na say ye ni hospital papa wo ho ana. That is the power of a drawer your friend vehicle 20. Enti no eset me hwe draw we yie papa. Edin ana say kwan ben so na vehicle 20 di adwuma na say ahodin ben na wo vehicle 20 mo ma na adwuma sa. Simply because a immune system support drug. Na you the immune system na abodi mu nyansa per science HSA the complex network of cells and proteins. So these cells and proteins they join together to defend your body and mind against infections. Yes, yeah, brain level. Na kwam wani nuani duro. Omo kabo mu a ebo ye hu ye ni pedua no ban from amu de yade ye bere ye. Tell kama ehu. Enu ti wa ha no. Ya bram level. Wow. And the infection be a bacterial infections. Example, chlamydia bacteria. Wonu madro vehicle 20 a. Viking be boostu nkwama na hoden. Emama ye excited so they overcome that chlamydia bacteria na mo. Ye brand yentumi nka ni nyina number bi obi wo no penchirechire mo yie pa number no. Wobet my friend it was 0244 876 321 0244 876 321 and 0244 585 531 0244 585 531 vehicle 20 yanto yare di ansa na yanom yare bi wo nipadua mu bia no se wo no madro vehicle 20 a se ye yare moa pathogens disease causing organism bi ene de brewa vehicle no be boost immune system amana yi se yare moa nyina efru nipadua ehe no bi benya bia to drugstores pharmacy shops any herbal shop bia wo rebe bia they say no pharmacy shop and say drugstore on ton vehicle 20 no na onipa no onye serious in business no abi kra ni ho ba bia ni ho a obi no ton adura unless I be asa wo say no West Africa ha pa na say Ghana ha ebibidro bia no efficacious and as no nam ese edro vehicle 20 okay say ya bram level na vehicle no bia no say na wo kan no about general well-being nti emfa ho ne yare ko a wo yare na emfa ho ne aduru a wo da so na emfa ho ne aduru a wo da so de bia meka say we immune system na ho den kwa na boa ma duru a wo nom no ebe ye adwuma ma wo enu nti na ye nipa mienu the same yare obi nom aduru adukuro no a obi anom a ne ho nto no obi so nom be na nsa pe ne ho ato no we immune system ni so down wonu maduro no nya adwuma ma wo eti maame ne enti a wotimi ka se me de manu maduro saa na me yare enko no we immune system na ho odin wo form chiro na date to fatara wo dan ho na ko hwe vehicle 20 wo sore ya no pa di kan no mo vehicle no acha ba do hwere ba kwa na mienu achi no afi waduro bi a wo de wo da so waduani bi a wo di nom ka ho na efi da no a wo sha ase no vehicle no hwe se wapomodin sem no etisan de bia me ka se onipa bie ni wa wanom vehicle 20 bia wanya dance die na obi anso ni wo benom vehicle 20 ni bia wonya dance die emfa hono ne ye wo obi a wo fi a wayare ache
yare no moye de sese moye bia ba yare sentimi ma onipa na ba mu abu se me de yayi me tochine because ya hu be severally you onipa yayi o mafi hospital okofia like na ba mu bu aba the corner de na corner say ye ko prepare but enne because of vehicle to onipa na san sori agina na na a man no more menstrual pains and a menstrual disorders menses mu help bia so no mo vehicle 20 pain bia no obekomu and merema more prostate inflammation of the prostate, enlargement, and as a cancer. Me patch out the numero vehicle to na krade. Boost immune system no. Halitosis. Ni na be boost immune system no. Ama uncommon na body. UTI, urinary tract infections yi. And a friend is saying gonorrhea, syphilis, chlamydia, white, odepua. What? When you Mr. Yeah, Joy Heba, your first product ever Joy ointment. Na me ma futu obi, especially we your banti. Ya kwa mama nyina. De bia me kame so oba bia ko WC so a washroom a oyi tissue no apopa seat no so. Ansa no betena so what. Ukra de sesesho. Ansa so. But mbe so oba bia ti ase se. So obi agya infection ani seat no so. E wo nsuo na e wo WC no. Enti mesre wa enku a your friend Joy ointment. And there obi anim dada wansa na oba bia betena WC so no wonsa na ese neat keke woti joint band kakra se bi ho dia for wase wotena so na nsuo no bibi ti ebo petin kra wo protection uwie na papa ho se na ya na mo ye no papa ho wie a safa joint band kakra for ebo ama oba jonso scent enka wo enti we ni afutu tia wa me pese me de ma enso boa the friendly bacteria wo mase no esa maintaining pH no yes esa maintaining the pH of the vagina e ma hoye moto kama succulent yeda mo asepa busia na se your numbers na your numbers no ese na holiday mo pese ni bu bi ma ne broso ese mabu be 5 minutes number 0244 876 321 876 321 and 0244 585 531 0244 585 531. Yada wase ebusia na se Joy Herbal for mpanifo na mo twetwe nkomo wa hene eni Peter Donyo ne ba yo mni bedi vehicle 20 and afi Joy ointment ho nkomo numbers in the good screen so no fa na nkomo bia wo bia ni wo mu ni mi gina so na ma sorry kai se wo hia me a obefre me anoche wa ba ajwa se wa Sandra se na akapo oba beto aso na afi ho na mbokokwa wu adi nkomo ahudu obi se na grounds etie enko ba bia bedwam so ne hieda se. It's a good Friday. We'll be very Kaba, but big gym and pen. And there are a good Friday. My message or a short. May the faith that ever in God bring you hope, new hope, and a peace, and a joy. Into baby will be a madawasi. They tune into Adom TV. Yes, I was Zoe. Na mizin is a Sandra Abba Senna. Akapo. Welcome aboard. Osmom bomo bia Easter. Otunkum. Bomo bia happy Easter. We're from Adom TV na Badwam TV na yes there's a new there's a new segment bia be friend Adom wishes. We your birthday o epede wish obi ma wo sweetheart. Ye be ni nyina mo udonti. Intende young wish nkofo was one birthday na be fear ha Akan Brands chief editor editor in chief AC Ohene and day ni birthday inti erizo birthday na epede ya wish happy birthday azebe yan day as a picture na me date no da ya wo ebia ya wo so we are 18th May na 18th May na mezimi babe na zo picture fefe wa ka ma me memfre papa memfre we are WhatsApp nti number na order screen no do no 024 202843427 number ni ntimpocho fa na send kwa hade e social media platforms no nya na ebotuma akọ Adom TV across all social media platform no ebotuma akọ na tag yen as all pictures tag yen yebohu na ye read ye picture na nice they may say ye na ende no na ye za bro ntimpocho memfre we are WhatsApp pe
send all picture kodama number no do na Adom TV wishes you be wish you happy birthday so your mommy o papa unio sweetheart or your Adom TV wishes inti for number for pictures no send ko number no de na yen mo na enda your Friday or your Kwahu Friday Adom FM Adom TV yes Kwahu so ehun the way you say ginam na Adom FM ya mo back to back yen show ni nyina no ehun the Eastern region na ye ginami na ye ginam ni nse de ehun de oba Kwahu za or ya Adom FM na Adom TV we odem live na pokuwa sweetheart okoye reki na so ko Monday no na the way o si ginam na share forget it pokuwa ojiramu fine inti yanko Eastern region Kwahu na yanka sweetheart set manka mute na yankasa mehu on mute na yankasa me red button no na abna na yankasa mehu town no mute on mute wa down na yankasa aha ko mi ya hono men zero ko because audio no mute no aha guy 9 me dey on mute nti e da mete wonka by this time 9 sisa nsu na eja me hu wa de nsu na eja me bo a aha ha de wo se e bedru enra sade di kan bo atiefo ne ahwefo nyina mane no nti e hyase e wo bunsu junction na ye Linda door e na Jay Justice e di ofie kwan so na tese kwan so na ode sese so na Jay e ko gina mu a ye wie ye ne bedru Kwahu na sande wonim say enra ye bedru ye ne ye foro so hwanwumre no ne obome empraye so abeti fin kwatia babia ejaginam na de afiwe na ma na ye so nko de say krobia so no activity e wo ho krobia so activity e wo ho enti ankwanko gina obome enom ne ade no nko a na sa wo so wo foro na oduru obome park ye Adom park e wo obome na sisi ade ye nua be ma mo so na maestro etima wo mo eye sports no na yetimu na ade ba ko ne senran so toye ye furu so ho wie ye ne na mu ko level 2 mu ni ade kutu ase no na enso hyase toye pan kokon so toye hu fra ma ye ba na ye chese ase de bia no so to won kokko titu ni anadwo no nti de ye start so obade enti wie mu ma ye ne fie dai nyambo kira memene da ne kwasi da na ye tumi nyina mu wo bedru aso hu sa hoboa no ekoso o manfo wo krom kama traffic nso wo enye gidigidi sa nti so traffic amemu wo de bra they say na kwan no atibie dam obome nso da ba bia pesa ofa ekobia no betumi afa na wakwakoji wani ya bantu sha ahun matade yi ye ginam ni jenko na mabepie ba bi ba ko aha na e ka che beauty salon almost so de ba na Adom TV a wo hye pa 24/7 ye ni obo ebedi nkomo na ya hye se de vibe no etie ye Easter vibe no any call vibe no echo sisters my krado a ye Kwahu madam na nkasa ye ka chire abrabado be me Easter no mo se dey ko Easter na de e dey ejina mu if it's Monday no ye juma sa ye gusunso ye o ba ko so de ka chire beauty home the say ka chire beauty home o ba ko de ka chire beauty home ko Easter na ye na tina ejina ha ya ko so ma ba ko ba na bibisa se na o fa wo titi wo ko ma me Adom TV wo ko me ko be Kwahu Kwahu kroben me ko bo ankasa won so gina mo ze kra ene de be ye gidigidi wo soro ho ladies my ready sasa de ye gina mo wow remember wezi mi wie bedwoma ede me ye fast mi wie bedwoma ede me ye fast nti abna mhye enenam krom wa hu de cars nam hono ma de holiday obia e twene nwumra na de what the environment no to den
men atmosphere ni mfi say ya gidi happy empo na ya beka say 8:30 ekobo na so hye nkoko mpo ni se de ejagina ha say na wa nkasa wo de fo ani ebubuhwe de ekoso e wobome na wo ba se ya ba bia megina sese na fe ha voter house nkoko street ni mu nyina no cars wom ene prade ani ade nyina ne namu na the main street na nkasa na etwom afro so honom no enra kromu ha na nya de ketwa chese wunya babi mpo na wafa enti adom ne ba enti na bebre kra kase anaya woda mpo na nipa dom abayi ene ne fie da ape na bebre na so na mokwa so no enya bete enti de yesan so ba de mpo mu nyina medru na ne je ne yenyina mu na yenkan mu se anwumre so so no nsia kase ebo no ye de brem ewa Adom Park obome dia no wahia me na asempofo je ewo ho ya bekenkan no kama Jerry Justice so e de ofie kwan so dwumadie ebeba anwumre yi na enye Lavons tomato mix almost so food competition no na no so ye de aka ho na nyambo o china sasa de un say me wo bode no me be wo so no open no for no Baroni gang ma pe baroni no baroni is in the bed and you watch now. Nanny of across it. Them go bad them my head. Who say about pam na. I've been both near sir. Them go see say yeah. Ya see cut it sadowa. Never say. Now watch now. Ever now been answer never konom. Peter hotels no why a man now. Come remember CCO. Remember na hotels when you know it so then. Bibi, yay! Bibi, aha. Abuna nkwa wacho obi amra ne nyina. Obi baba na mimda bibi besi enwumri pa. Na hotels no to the ewaya man na hotels ni nyina no ma menya kwana banka menya mpeduru ba ye wie bedwamia na ye ne den. Yɛte ne sɛ hotels ne de sɛ de enya be madwam na bo amane ma ye no dodo na ye ma. So nya hwe wo de so wo ye wadwe so be ban ko ade a wo ba benya baby ada so hotels no dodo na ye ma e radio wo ka mu ko ebotum adem wo ka cry ebotum adem because yeah party mami ko mama first I am pick yeah party ka na ebedem Swiss wonwa be pa de be kokowu akọ wo ka cry dem Katra wo mame wo ka cry dem aka meche wo bra na nwumre ye gina ko me nyam pedu ye be ye bedwama bus no nti first bus ko second bus baba nti yereba pa pate I'm pretty sure yam ka mo ye di ani aba wa ye di ani aba mundu yereba e wo fie ne sentasa mama ho because kowu no ya akwa ye na enyim zo kowu nti aka chodo kwa Adom FM kowu a etevese abazi no wum kwana kwhwe yensha video bi a patapa 2019 o perform okowu na ehuzo oye ya meka chodo faka na kwende sisi a enye gda ekwede okowu nti ampedu yensha patapa 2019 performance o performing okowu mega bash na Adom FM mega bash no yensha mbra sisi a hits maker DJ Azonto sweetheart Sulenke wom Kwame yogurt wom na eden dem mega bash no ojinama pa ye apa na make sure then there Friday ye kaka ya the reason why there kokowo this weekend is na make sure there VVIP yes 7 years ago no one's wojinam gidigidi kowo no waje because you know hit ha na yazeba e hot ha na afa wa aba there kobo Adom FM kowu mega bash nti yenko na yensha VVIP 7 years ago wo kowu we are funny form edition te me pochawa ekwa nya bibi on tete triple ekwa funny form ala nti dey hun dem this year is your kaso your kaso na yinam nti eno baroni na DJ Azonto wo invite to them mboshe kowu mega bash no nti yensho won video wo invite wo no yensho se enye ready a we ye dem mo dey dey ready nti eno baroni talk to them on the Hello Ebusiafo, me din di Eno Baroni. Na me kai munyina se on the 8th of April. Me ne multimedia Adom FM Adom TV kabom aba Kwahu. Ama ya celebrate Easter na mana de. So me you who from kai se Kwahu Kwahu. Bra me ani agro me nyefe.
want to see a dead. Hey, go mega street bash. As long as confirm, you find the form. Tell you right now, the mood are there inside. Even like say, I won't go on the 8th Saturday. You shall Adom live. As long as confirm. Go. Na ehu DJ Azonto. Nenyom no most popular. Nso DJ me fan man ma why hot. But style bi na then funny form. This year is the hottest. Na yazeno kokowu no. Into kowo. Sweetheart, I'll come your eye home. Shall see their trip in the ya na wabai. Wabu 840. Mu wie bedwem na ya. Pa. Ye jinem tabe join ye na join ye kowo no. Aha, esa Sunday ezi candidate. Nti mesra wa ya na wo so ko because me ba me nya mpedu na crew tell manom dan ye kwa anyi nti. Ah, nti ye wa. Aha, mu sweetheart. Ma esi obey show wo Cape Coast Solace na esi mama promise that Sunday maba but TV so na no promises but I dem pass through. Nti mami esi a sweet program, also music rituals in Cape Coast Solace Bar and Restaurant. In Tempocho Cape ne entum koko unibia. Mr. Sunday for her pa Sunday 9th April for her pa na artist wo gudin na we Cape Coasters Lois na unina we Cape Coasters nti 7 p.m. na show no washa si Cape is woods one time ago. Ma ho na minyini we zi time ago papa yende nkranfo. Yako program ya atsena wa edu so wo monsem Cape is wo bonsem wa for nazedo nti mami esi me sweetheart mpocho mapacho and the Parks band nti won ko enjoy good music and Adom TV as a panel ye promote nti be promote more good music and quality songs nti apacho wa won ko hwe mami esi na yako enanyima mete there Yako yenyi mamete de chewa Mami Rose we fi US aba Ghana na se me ye ya I think 2017 mu no kwe me date na nka kra na me mda we 2017 mu no kwe na ma tsada wa aba back Mami welcome back home pa na wa be su wo me yin twa movies na nsan wa kwa back yin twa da ma nti Mami Rose chewa akwaba Ghana for ya feel too much abesu de shade ban dinu da me dey was wonya Ghana is ban but mo hwehwe ebunebu bi mo nam nom da ma nti maybe a phone line no atum sweetheart frame na yendin komo yenchochon komo na Easter okoden Good Friday e shefia na eden from na yenchochon komo how is so Easter going celebration no pack amemria mokokowu awekwen mamunhu baby ekasafi na celebration is recorded from na yenchoche onkomo nti yese ende Easter yezini yape eno baroni ojinam yekokowu DJ Azonto de tulenke jinam papa yara nti Easter is kowu Easter yekowu nti mapachawara bra tulenke no jinami performing live kwami yogoto banana na omunyina wo jinam na ehwe sponsors so na owasi Franco ojinam DBS jinam Tasty Tom jinam nyamana Dawson soccer bets ojinam nti eden hu dem Kowu 2023 easy oye Adom TV Adom FM Adom TV Adom FM. Hello, good morning. Rev, good morning. Morning, everyone. Nyamia Adom pocha say. Nyamia Adom. Nambocha Easter akwaden celebration it then. Oh, celebrating normal. Normal ze. For the form normal mabwa. Na enye ezibani bi wo ho no mam. Ezibani bi wo ho no ma wa ye wo fie enye family no will spend the time another year then. Oh,
Oh, Micho nyina. Micho nyina. Yaje wando. Na ni stay. Adom. Na ni stay chechi ankofo. Go Easter. Go. Unti obefi bole ho abakwu. Hey! She. Na no mo twon ho. Until the pressure was really over. Oh, ye nyina na ye twon. Ye twon one bra. Ai, one bra. Oba zo ope bia one bra ye twon. Ope bia benya mo honom. Enija ye ginam. Adusua ye ginam. Information ye ginam. Adom TV, Adom FM, yes ekwu no ye nza. Easter we bia, Easter bia ekwu. Into umbre, hello. Hello. Yes, baby girl. Yeah. What's up? I'm good. And you? I'm okay too. Next day, I then you for the phone. Giddy another. Go. See, I can't pay another. Aha. I can't pay another babetana. Because I'm Muko Sisia. Thank you. A bit share more. And you read that Bentamo. Me a question about it. Okay. Eba so men fashion is banu ho bebre we bu ho nom te eba men fashion ba pensu kiti mpacho very necessary that's it nti ba ma twa ho no me nya baby ada ye book e hotel that I wo menti anyhow ka sweetheart a guy too much eduma na etase pa etase me da se bebre dey free. Hello Aisha my baby. Hello, Aisha. Hello. Yes, baby girl. Yes, good morning. Good morning. Uhuya. Hello. Yes, sweetheart. Sweetheart, good morning. Good morning. Oh, Aisha, me huya. Aisha, nyeman kasa 18 wuhu. What did you say? Me huya papa also. Oh, Ko. I say I'm a headache. Oh, I said let me you do because a tail pocho main tail. And I able to my join via Zoom. Bra na showing him na yen komo. Join me on Zoom. About the Zoom ID no or screen no do. Inti join me sisia na me hu de ko no e kwa na pia na de enwumre na eboko. Na mu ha ebesa ya trip no. Time I met to me share on Timpocha. Join me on Zoom. Yanko phone line. No do hello. Hello. Sweetheart, that's a mankan. But you, may the father be a oh, Mpasha, what's it then? Me who ya pa now say. Sabre Easter you better than papa. Dimam. Implement nam kwansia. Mesu meni kire okwe papa and the ya make okwe. Na mesu makodi. Now one could in air kwana sweetheart, one could in air kwana baby girl become. Ya jodo pa. Now one could in air kwana baby girl become. Oh, maybe so baby guy. Teacher Coffee, good morning. Good morning, sweet madam. You look very beautiful in your outfit. Thank you. Now what's your Teacher Coffee who ya? You want from your way, papa. Yeah, they are me. Nay say na da mukoko we anyama kwa na. On kwat na fio ya kwa telia jaw. On kwat na fio. Me say me no me family. Yeah, ko enana jo ya make a reservation. Bibia hotel reservation ya make bibia. Thank you. Enana ji. Na me say Prince Abraham me tell Madam Prince. Oh, Pram to Bray. Me am Pram to Bray. Oh, wajedo. Oh, Metro, when you now ye 12 is it? Nay, 2 from Hasi. All bills on me. I'm now good. What teacher? Yakatelabo. Won't quite in a few. Yakatelia. But time about segment, I'm taking the past and say, or shall life. Inti anana teacher Kofikena. Ya kwachela ba pet na fie ba kwa ba nti teacher o se bibia gunodo nti tema kwo
Samazo oboko. Yo, teacher Kofi Yate. Ana efiamankwa. Oh, nyina efiamankwa we the candidate into na wamba. Amunyina isi me ma me with the very be Adam so. Yo, ya. Oh, partner, yo, ya Oh, teacher Kofi, guy, pal, guy. Hello, Zoom, one join him on Zoom, one join him. Zoom was no Galazi Mombo Hade. Na feeling it then, it stays in it then. One could say inside and a baby girl be what kind of mention there be where's an uncle tin or in the room, honey. Yanka say, hello. Oh, we freeze network no. My boss is a data name, but network. And I need data so asa. Master, zone for what I do know. Now I send to me. Zone band ye. Mama and the na East anu bia na yezijinem. East into from join on Zoom mamu hu enim na yento chonkomo or phone call so from na yento chonkomo East yer kona den yer for no phone style bia epen gidigidi ana pen boko ze pen mamu hu DJ Azon to jinem Kwame yogurt o say hey bibia jam to lenke yenyina ye jinem ye kokowu mesi ye bedwema ye jinem first bus na etuko second bus no mana yeko into Dominic I join him on phone easy yanka say Dominico what's up Go sweetheart eko sisi ana dey bokwa enwumbre oh sister me you say they are fan boko adnaka mo be tin we see oh and you are fan boko kata boko so na Adom TV and right right decision in making the Adom TV na because yes bibia babro live so best will be an yes babro live ate into Adom TV nete Adom 106.3 FM because there's any na ejinem into kowuno mebebe fi 9 ya moko first bus 2 second bus 2 9 ya anti eko into share honom ai na se entu mombaso Adom TV yes ye wazo ye kowu Easter no oye multimedia for yenza nti apocha wa shenyen style biebi ye ba more good entertainment aha ye bedroom ahosepe and they are form edition on bedroom ahosepe kowu so form edition ingine ye form style biebi nti we ze mo sir na makoba so wo from do rutu adi won dem o TV do mo from dem nko Christopher Ejine we wa saw dem a yanko osimosi so kasa yanko he ampedum poni zimpo no onya botal kra adi mesamreba na yakọ nti ampedum nyima aka so semra papa ize na no mosor na bus na ready na yakọ Florence no ochu menyim mam na style by Tupe my minim so in Nigeria ni kuno in Nigeria nyo so na ye no na teminim also Tupe style by Tupe no me African way very beautiful one. Thank you so much sweetheart into my bottom social media platform nina na me bo Monday so Sunday be a guy the guy screen on am no kwando kokowu me share no honom nti Monday obaba update bia no yes bamo Mrs. Sandra Abasena Akakpo ampedu well be Kofi ampedu no director Thelma Dan. Thank you so much babies. Now me bo Monday yes babo